1 uPawulo ukuthi abantu bagcwaliswe ngokukholwa bagcwaliswe ngoMoya Ongcwele ukuthi umnyalezo abawuphethe ube ngoJesu. Can I go deep? uPawulo qala olizobonakala ubafowethu impela sigcwalisiwe ngokholo sagcwaliswa ngoMoya Ongcwele. Imessage yethu ingoJesu. uStefan ufa nje ufela imessage yodwa ushumayela ngoJesu. Chapter number 6 lithi iBhayibheli lami bamtika uStefan bathi hey uStefan wenza imangaliso wenza imihlolo. Ivesi elingenzansi lithi uMoya Ongcwele wenza imisebenzi yamandla ngoStefan basebeba nomona ngalokhu